समन्वय पद्धति आम शरीरर विभिन्न अंग संस्थानर नियंत्रण एवं सेगुड़िक मध्यरे समन्वय रक्षा पाई दुई प्रकार पद्धति रही यथा स्नायविक पद्धति एवं रासायनिक पद्धति। स्नायविक पद्धति रे स्नायुकोश माध्यम खबर विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा संचारित हुए। रासायनिक पद्धति रे अंतःस्रावी ग्रंथि क्षरित विभिन्न हार्मोन द्वारा वार्ता प्रसारित हुए। तेणु स्नायविक पद्धतिर कार्य तुरंत हेउथिबा बेले रासायनिक पद्धतिर कार्य मंथर भावे होइथाय। अंतःस्रावी तंत्र समस्त अंतःस्रावी ग्रंथि को नहीं आम शरीरर अंतःस्रावी तंत्र गठित। स्नायुतंत्र और अंतःस्रावी तंत्र परस्पर मध्यरे समन्वय रक्षा करी कार्य करती। तेणु एहाकू स्नायु अंतःस्रावी तंत्र कुहा जाए। मानव शरीर रे थिबा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथिर अवस्थिति क्षरित हार्मोन एवं सेमानकर कार्य विषय रे वर्णना निम्न रे दिया जायछि। मानव शरीर रे विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथिर अवस्थिति। हाइपोथालामस अग्र मस्तिष्क रे थिबा थालामस रो निम्न भाग रे एवं पिट्यूटरी ग्रंथिर ऊपर को हाइपोथालामस अवस्थित। हाइपोथालामस को केतक रिलीजिंग हार्मोन एवं तीनोटी इनहिबिटिंग हार्मोन क्षरित हुए। एही हार्मोन गुड़िक पिट्यूटरी ग्रंथिर क्षरण क्षमता को नियंत्रण करिथाय। पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथालामस सहित एक छोट वृंत साहाय्य लगी रही थाए। एही ग्रंथि दुईटी पृथक खंड को नहीं गठित यथा एडिनो हाइपोपाइसिस न्यूरो हाइपोपाइसिस। एडिनो हाइपोपाइसिस रु क्षरित हार्मोन नाम ओ कार्य। ग्रोथ हार्मोन यह शरीरर वृद्धि नियंत्रण करे। बाल्यावस्था एहार क्षरण कम हेले व्यक्तिर शरीर बामन प्राय हुए। एहाकू बामनता कुहा जाए। किंतु जदि एहार क्षरण अधिक हुए अत्यधिक वृद्धि घटी व्यक्ति 8 रु 9 फुट पर्यंत उच्च हुए। एहाकू अतिकायत्व कुहा जाए। प्रोलैक्टिन एहा मार स्तन्य ग्रंथि उपरे प्रभाव पकाए। फलरे शिशु पाई सेथिरे क्षीर तैयारी हुए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एही हार्मोन डिंबाशय पुट्टिकार वृद्धि कराए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एही डिंबोदय कराई डिंबाशयरु डिंबाणु बाहर करिबारे सहायक हुए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथिरु थायरॉक्सिन हार्मोन क्षरण को यह नियंत्रण करे। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एही हार्मोन एड्रिनल ग्रंथिर क्षरण प्रक्रिया को नियंत्रण करे। न्यूरो हाइपोपाइसिस रु क्षरित हार्मोन नाम ओ कार्य। ऑक्सीटोसिन पिला माने देखुथिबा गोटिए गाई को जे कोनोसी समय रे दुहिले तार चिररु क्षीर बाहरे नाही। चिर को किछि समय बाछुरी चुचुमिबा परे दुहिले चिररु क्षीर बाहरे। बाछुरी चिर को चुचुमिले गाईर पिट्यूटरी रु ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्षरित होई स्तन्य ग्रंथि उपरे प्रभाव पकाए ओ क्षीर झरे। ऑक्सीटोसिन रो अन्य एक कार्य हेउछि प्रसव समय रे एहा मां गर्भाशय पेशी उपरे प्रभाव पकाए। गर्भाशयर संकोचन फल रे शिशु जन्म हुए। भासोप्रेसिन रो प्रभाव रु वृक्कक मूत्रजन नलिकारु जल पुनः शोषित हुए। सेथिपई एही हार्मोन रो अन्य नाम हेउछि एंटीडायरेटिक हार्मोन। जदि कौनसी कारणवशतः पिट्यूटरी रु अल्प परिमाणर भासोप्रेसिन क्षरित हुए तेबे सही व्यक्ति गोटे दिन रे पाखापाखी 20 लिटर पर्यंत परिस्रा करे। एही अवस्था को डायबिटीज
ଇନସିପିଡିସ୍ ବା ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଛାତରେ ରହିଛି। ଏହା ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ, ଓଜନ ମାତ୍ର 150 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏଥିରୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି, ଡିମ୍ବୋତ୍ସର୍ଗ ବା ଡିମ୍ବୋଦୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ଶରୀରର ଜୈବିକ ଘଡ଼ି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବେକର ତଳ ଭାଗରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉଭୟ ପଟରେ ଠିକ୍ ସ୍ୱର ପେଟିକାର ପଛକୁ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷର ଅମ୍ଳଜାନ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ, ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ 4 ଗୋଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ପାରାଥର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ପାରାଥର୍ମୋନ ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆମ ଶରୀରର 2ଟି ବୃକକର ଉପରି ଭାଗକୁ ଲାଗି 2ଟି ଏଡ୍ରିନାଲ ବା ଅଧିବୃକକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ହରମୋନ ଆକସ୍ମିକ ଆଘାତ, ଭୟ, ଅବଶ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ। ଆମ ଶରୀରରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଗ୍ରହଣୀ ଫାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି, କାରଣ ଏଥିରୁ ଏନଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ ଉଭୟ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟର ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଆଇଲେଟସ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗରହାନସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆଲଫା କୋଷ, ବିଟା କୋଷ ଓ ଡେଲ୍ଟା କୋଷ ପରି ସ୍ରାବୀ କୋଷମାନ ରହିଛି। ଆଲଫା କୋଷରୁ ଗ୍ଲୁକାଗନ, ବିଟା କୋଷରୁ ଇନସୁଲିନ୍ ଓ ଡେଲ୍ଟା କୋଷରୁ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଇନସୁଲିନ୍ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖେ। ଇନସୁଲିନ୍ର ଅଭାବରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ି ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୁଏ। ଶୁକ୍ରାଶୟ। ଆମ ଶରୀରର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଶୁକ୍ରାଶୟ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେଡିକ୍ କୋଷରୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ନାମକ ଏକ ପୁରୁଷ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବାଳକ ଶରୀରରେ ପୁରୁଷ ଗୌଣଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ଉଠିବା ଏବଂ ସ୍ୱର ପାକଳ ହେବା। ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହି ହରମୋନର ଅଭାବରେ ନପୁଂସକତା ଦେଖାଯାଏ। ଡିମ୍ବାଶୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରର ଉଦର ଗହ୍ୱରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଡିମ୍ବାଶୟ ରହିଛି। ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନର ପ୍ରଭାବରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ହରମୋନ ଡିମ୍ବୋଦୟ ପରେ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ହରମୋନ କୁହାଯାଏ। ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ। ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ ମା ଓ ଗର୍ଭାଶୟସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଜୈବ ସଂଯୋଗ। ଏହା ଏକ ସାମୟିକ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରପିକ୍ ହରମୋନ ଅନ୍ୟତମ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର
मूत्र सहित मिशी ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ମୂତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହି ହର୍ମୋନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହା ଗର୍ଭ ସଂସାରର ନିର୍ଣ୍ଣୟନ ପରୀକ୍ଷା। ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶ ସବୁ ସମୟରେ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରକ୍ତରେ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ପରିମାଣ କମିଗଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଥିରୁ ତୁରନ୍ତ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ରିଲିଜିଂ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଥାଇରଏଡ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ୍ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଏ। ରକ୍ତରେ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ହାଇପୋଥାଲାମସରୁ ଆପେ ଆପେ କ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଆମ ଶରୀରର ଏହି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୁହାଯାଏ।